Pozdrav ljudi, dobrodošli na novi video na kanalu. Danas igramo Plants vs Zombies 1. Dakle, vraćamo se. Da ne gubimo vrijeme, odmah možemo da krenemo. Ok. Ok, sada je ovo dobili smo ovu lopatu, možemo da iskupamo šta god hoćemo, evo. Eto ga. To se tak radi. Ok, sada imamo ovu nut. Ok, ljudi. Evo, vidite ovaj crveni, šta će sad uraditi? Bam. Dakle, sada moram ovim da ih rušimo. Ok. Ovako i ovako. Dakle, dobro smo krenuli. Dakle, ljudi, da vam samo kažem, nećemo snimati ove igrice. Kanim se da snimamo skečeve, ali nikad ne mogu da stignem da snimim neki skeč. Ali izaće video Walking Dead. Ne znam da li ste čuli za taj film, igricu. Ne znam da li ste čuli, ali ako niste, 100% ćete čuti za taj film. Dakle, ljudi, evo nas nazad. Nešto sam trebao uraditi i uradio sam. Ok. Dobro, idemo. Ovo ću ovako ostaviti. Ali sam sad ispao glup. Mogao sam ovako sredinu ostaviti. Srušilo bi ove ovdje, što su i ove ovdje i ove ovdje. Pa sam sad ispao glup. Ok. Bacit ću ovo ovdje. Ok. Bam. Ovdje. Ok, ovo možemo odmah ovdje i završili smo. Ok, nova biljka je tu. Ok, ljudi. Main menu. Dakle, nećemo še snimati nijednu u ovom klipu. Nemojte misliti da neću snimati više Plants Zombies. Neću snimati više rundi. Žurim negdje, pa mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pod jedan ostavite like, share i subscribe i mi se vidimo u sljedećoj epizodi YouTubera Fekija. Pozdrav!